chibai ka buk le veka che u voin thlenga soi la hlo le mitam takin F-22 Raptor ai an du zok le piannal zok YF-23 le F-22 Raptor inel na boruak hun rei deuh hlek to ami kha i han herlum mai te ang Soviet Union tuna Russia kan ti takin Su-27 le MiG-29 a siam chu lim kha chuan fighter tha le changkang ani a hemi el phatur te a khum ngei tur le F-15 Eagle khlak na atan US chuan Advanced Tactical Fighter siam tu tura zonga chu sangkha zakwa somriat vel kha ani sangkha zakwa somriat pathum alo ni meu chuan thlo na siam tu le ral thuam lam siam tu company pasari atangin channa andonga uluk ta company sang te channa an en nuwa sangkha zakwa somriat paruk khan Lockheed Martin le Northrop te chu fighter thar siama inel turin an thlangta ani Lockheed le Northrop te hian inzomna yang tinamo takan nei ve dewa Northrop din tu Jack Northrop hi Lockheed ta lo thok reng to ani a sangkha zakwa somthum pakwa a Lockheed ta tang hian indangin Northrop hi adinta ani sumsen tur hau tak em awangin an thlan velo company te chu Lockheed le Northrop te nena tho ho dan ngai tu turin thuron an te zui bokani he fighter tha siam tur hian Lockheed Martin lama hian Boeing le General Dynamics te an ron betta a ti chuan an ni company lian pathum hi an in tel khom ta ni an fighter siam tur chu YF-22 ani Northrop po McDonnell nen anin khopa an ni fighter siam tur hi YF-23 ti ani thunga fighter pani ve an siam don ani fighter tha em siam dan tura Pentagon du dan chuan a cherang turani a Super Cruise ani turani a Raider man thei mailo ani turani tin rin tlak le siam that thei maintain thei ani turani ti ani top maya Super Cruise anti hi ka soifia thiam dan chuan fighter mei mor lama mei al mi om tak an ron ti chu thin hi afterburner anti a hetianga mei al anti chu hian thlo na kha achak zual thina chutianga mei al ti chuak lowa relate khat aya chaka thlok thei hi Super Cruise anti chu ni in ka ria a ka soi dik lo ni chuan comment lama adik jok in ran soi don nia fighter tha siam tura company pani te in buat sai dan hi soi katum viauna a Lockheed Martin in buat sai dan hi ka mu zo mai lova chu wangin Northrop lam in buat sai na kan soi don ani anni hi achak lo lam fighter tha jok siam tu anni awangin angai nom ve sim bokani Pentagon chuan heng company pani te na tho hi aruk theyang ber top secret ani turani a an siam na hmuna po abik taka phalna nei lo chulu phalani lowang ti in fighter thar siam tur program minga hian senior sky an vua Northrop chuan an thlo na siam tura Del Jacob chu first program manager a ruatin a na tur chu thlo na design masa siam tu tur Paul dinani chief engineer le principal architect atan Bob Sanduski an ruat ngal boka Bob Sanduski chuan abul tan tu chumi pali chia kan ni a kei ka secretary ba ka aerodynamics le structure engineer te kan ni ati a heng hun lai hi B2 bomber tur an siam hun lai ani a Northrop chief scientist Euping Liu chuan B2 bomber nen kan kai kop kan khoi kop ati ane Northrop hian fighter siam na munatan mun fian real taka in lian pui tuk web omlo an thlanga chu in alut tur chuan a big taka siam batch or angaya phalna nei angai boka chu in chu parking po nei lewani awangin pon lama tanga alan dan chuan bazar in lian tak luwa to lo ni mai omani ina chuan engma inziak om lowa a chung om te tan po pon lama chuan ru asur nge ni asa ti po riat theilawani tukver omlo lu na kong ka thua ni nei ani awang hian an chevel chu van sang satellite atang po mu theilo ani turani ti kha Pentagon lam du dan ani a chumi ni wang chuan anin khar khip viawani Northrop chief scientist Euping Liu chuan kanupui hian enge ka tho ti min zot ngai mi lowa
thil poimo tak ka ti ani ti chu commitment atangin a hria ati a principal architect Bob ave thung chuan kanupui hian voina enge in tho ti himin zo achinga kei chuan ka khil theilo che kati mai thin ati ve thungani fighter thata ka siam tur hian an thok rim tlang hle a crew chief Dave Maurice chuan kar khata nisari thokin ni tin dar kar som pali ka thoka kanupui fanau te ai po in ka hna hi ka ngai poimo zoka jing ka thowa karel ruwa thlona alo lut ngala zana kamut po in thlona ba ka ngai tu ngai lo ati bok an chief scientist hian jing dar ruk atanga tlai dar ruk le chan ve thleng a tho thin thu soi bokani fighter pani an siama hian pakhat zoka chuan Pratt and Whitney siam engine an manga pakhat zoka General Electric siam an mang thunga an mamo chi sang supply tur hian an hnuaya subcontractor som nga velan oma aruk thei ang bera siam an ni chung hian fighter siam atana in nam hnoi na nei zong hi mi sing khat chuang zetan ni thunga heng mi te mun khata om vekro chun ni lowa US state sang som thum vela an thokani engineer ming pu chin rongot po sang khat zanga chuang an om fighter taksa tan hian aluminium aya zang khong thasi graphite base thir an manga radar man thei mai lo turani awangin stealth system hi chunle zana te thalera te anen china dar thalang windshield po an uluk hle Texas lama fighter pakhat chu vatok chikhat nen in su in adar thalang hi asut langa pilot po athi a hen thom te an thiata wang hian an uluk le zual bokani hei wang hian dar kar khata kilometer zasari vela chaka athlo laya savanen an in sut po ke lo turin som pakwa vela cha polycarbonate an manga an test dan tlang lon tak chu RK ni vela rit tur hi paipa thunin boruak mangin an phu chuaka fighter dar thalang kha an kap thina ni an test dan hi amol mang ang reng veu na lang na a thaphian mai thayani fighter siam tur hian an thok rim tlanga a thok klem pol po ni tin darkar som thok angan ni a thok rim zual phei chu ni tin darkar som panga thok angte an ni a kumni chuang chumlo chat lowan be nuwa fighter pakhat chu en chin thei turin an pe theya Los Angeles marchaklam kilometer zavela hla athlo na thar an thlo chin tir na mun Air Force Flight Test Center ewat Air Force Base chu an panta ani spy satellite bumnan ven him na satak noya zana anin thiar luta en chin atana thok tu bik test crew za somni pangaten air base hian an rem khom le ani thlo na thar reng hi pilot te hian an khal ngal ngot mai lowa test pilot an ti a chung ho chuan an han khal ma support thina ni chumi ni wang chuan test pilot te hi fighter khal tu an ni sakli ngot lowa aircraft engineering lampo an zirtira system engineer ai po in fighter chungchang chu an hresok an ti thin he wang hian design chungchang a po engineer tenen an thok howa an engine lai hian harsat na po omse GI lo turle rig room thila po rel rofim putlat tura zirtir an ni awangin thil fel lo po omse an lung phu po adang lam ngai lova an tong ka chuak po adang lam lo an ti hel thina chu tiang mi chu Northrop hian an zonga veteran test pilot Paul Metz le Jim Sandberg an mang ani tichuan August ni somni pasari sangka zakwa somkwa avoi khatna tan an thlo chintira ahun laya Northrop CEO Thomas V Jones chuan a thlok chuak ri chu khovela moi ber ai po in amoin ka hria ati hiala chief scientist Ping liu po in control room a ko oma a thlok lai ka muchak lutuk chukatlan chuak ati bok Northrop in an thlo chintir nu ni na August ni somni pakwa sangka zakwa somkwa Lockheed lampoin YF-22 chu an thlo chintir thei boka an inel na asang zual ta hle ani November ni somthum sangka zakwa somkwa alo thlenga jing war trian atanga tlai thim don thlengin test chi sang nei voi ruk an thlok le a hei hi an in el na
nung ber anita ni YF-23 hi official ni lem lawa chuan minga Black Widow 2 anti a pakhat zo ke ro chu Grey Host anti thunga kumsang zakwa som ko pakhat alo her chuaka April ni som ni pathum chu Pentagon atanga chanchin andon ni turani Northrop program manager Tom Rooney Ruma Northrop hotelian zol ta chuanom khom thapa Pentagon chuan eng fighter nge an thlan don ti thun nga kani an fighter siam chu tha an ti em awang le a design po anal em awangin an ma ni chu an thlang ngei tura an ngaya Pentagon atangin phone call local ta a an chief scientist yu ping li chuan ka hel hol na satawangin room chunga po theilovin pona ka dai ati a Pentagon atanga phone local chu tu mai nan lalo voi khatna chuan phone a local non le a chuta zet chuan an ma ni chu thlan lo zok an ni thu an theta ani he thuan hriat hian chief architect Bob Sanduski chuan kantan van puya chimani ber mai tubula ma ko pe lowa ka honal nal ati a chief scientist pingliu chuan room atangin program manager Tom Rooney chu lo chuaka a mela changin engkim atop ta ti ka theya ngai na ka khelawa ṭuma ka bedu lo boka ngoi rengin tuifin riat kam kapana ka phei khok ka phela darkar ni chuang kelongin ka vei rengot mayani kan fighter an thlang lo chu ka pom theilo ni ti in reumati thua soibok Northrop chairman le CEO Thomas V Jones chuan Pentagon hian thutluk na an siam sualani khovel fighter thaber an do ani chuan YF-23 hi thlan turani ati hiala Pentagon in thutluk na an siam nu lok hian YF-23 program chu thia ani a engine le man ropui mo zual classified hochin po an la thlanga la khovel fighter thaber turangai chu awards airbase tu ma ngai saklovin kumnga zeta oma maimom ril azama vaivutin abo palu boka tuna ero chuan fighter pani hi museum anda ve to a serial number le registration number te po an nei ve thlapa Grey Ghost zok hi a registration number chu N zani somthum pakhat YF ni in US Air Force National Museum Ohio anda a Spider zok hi a registration number chu N zani somthum pani YF ni in California Western Museum of Flight anda thung ani YF-22 le YF-23 hi thei to pachaka an thlo in relate ni point pani achaka thlok thei anni ti in soyan ni thina ral be tura an thlo lat thei zong po hi a in ang ni soyani boka YF-23 hi stealth ani na zona atha zoka top speed an thlo chak zong in ang rawa relate thlok turin YF-23 hian hun adu reilo zok boka YF-22 hi ain thazoin acherang zok threta apum pui thu ero chuan YF-23 hi achungnung zok ani fighter thlo tir chin tur prototype hi pani ve an siama test pilot te thu soi khretu in ti then khat chuan YF-23 hi athlan zok anti ni in an soi bokani ma se hei hi chu thudik tok lo ani karinga achan chu test pilot pani Paul Metz le Jimson Bak te thu soi hi kangai thlave ve to a an test flight record hi classified ani thu an soi ve a chuwang chuan mi ina han hriat mai chi kha ani lawani fighter pani te hi an thadun hle tiro chu an soi ve thungani Pentagon in an thlantak YF-22 hi an nulama chuan F-22 Raptor tin an soi zui ta ani YF-22 an thlan zok chan hi soidan sang atama sum le politics wang ni soi an omlain Lockheed Martin lam hian an thil siam hi an soi moi thiam zoka mi biak an thiam zok wang ni soi an ombok hei hi chu adikin rin test pilot Metz chuan Northrop hian engineer thaber beran neya company dang ne na te khin phak lo khopatha engineer an nei ma se an hril fia dan a technical lutuka
chuti line Lockheed chu salesmanship le marketing a an tha em thung ati a an fighter siam that zia an soidana Lockheed Martin hian an soifia thiamin an zuar thiam zok tina ni mel thren khat chuan YF-23 siam dan phung a pian hmang le design hi a advance in alien te chuan na tur ni om takani a heti lai hian YF-22 ero chu a hun lai fighter tam tak pian hmang a danglam chuang vaklo ani thunga US Air Force ho tu te zinga fighter pian hmang pa ngai na tlat an tam wang YF-22 hi an thlangani tian oma YF-22 an thlan zok chan an soi zinga pom deuh ber chu heng hun lai vel hian B-2 bomber chungchanga a siam tu Northrop le Pentagon in kar bo ruak a thalawin B-2 bomber man tur chungchanga an in mu le ar lai ani boka wangin Lockheed Martin chunga hian rin na an nei lian zoka a en kol zui zel na tura po an rin tlak zok tura an ngai wang ni in defense expert then khat chuan an soya hei hi a chan lian berle a pom deuh ber chu ani ta deuh ber ani YF-23 hi afterburner tel lovin relate khat le a chan ve velin a thlok theya an test na an thlo chak pui ber tum hian relate khat point pariat tin an thlo puya abak chu eng ang taka chak nge ni an puang chuak lowa thuru kani an ti a chief scientist an zo po in ka soi theilo ti bakin a chang lo ani soidan tlang lo na ero chuan relate ni point pani ti ani ta zela Northrop thok pakhat chuan engineer terin dan chuan relate thum point pani thlenga chakin a thlok theyang ati a YF-23 khal masaber tu polmet point relate khat point pariat aya chaka a thlo puilo thu a soi bokani stealth fighter siam hi uluka nga in how tak ema hei wang hian Northrop scientist le engineer te chuan an thlo na siam thlang lova a aya chezok me turangai YF-22 an thlang ti an hriat hlim chuan an thlep nop ani bera an chief engineer Bob Sanduski chuan YF-23 siam nan hian ni tin dollar makta doi mangral siang an ni thua soya a siam tu ni an chan lo awanga an rel runa po hi a om ve viau thove khati chin khanile phot selangin ngai thatu te lalpan mal som le theu cheu ro se